Imbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agtiptibayo at mintes. Kaslad ka sa bali ang mapasamak iti panangibiyahe tayo iti Chinese, iti provincial jail. Keith, saan ka kung mga agsaw iti kasta? Jack manam, nuwa pa yung kastoy matindi marikriknak. Ag-relax ka lang, Keith. Sana ba ni? Ta naka-alerto tayo mo't amin. Sa bagay, ngam kas itinakon-akon. Naskan nga ag-alerto tayo. Siguraduan tayo nga awan ti dakes ang mapasamak. Di ka madanagan, Chief. Amo... Ha? Ups! Ambush! Ag-alerto kayo! Protektaran tayo ti balod! Mendes, idaulwang dagiti daduma kakadwa. Naskan ama idaulwang dagiti kakadwa tayo. Nga tayo tinagluganan ti balod. Wen, Chief? Oh, Jack, ito mo. Ha? Napabutak tinagluganan ti balod. Saan? Nasiri ba talaga ta magtadyon? Nalaing nagpaliw. Sana basta maallilaw. Apay anak ko nam ti kasta. Kinasaritak ngamin kaputan adlaw ko. Akas laad dati kayat nang ibaga kanya. Kat napagpudno. Ngam. Anya timbaga na kan ka? Amam. Maragsa ka na kiti kinasirip tanak ta. Iso na lang, tanalintag launay ti panunot na. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No masurusuro lang kuman ni Monica ti... Pinadakkaltaan na sayaat ni Monica. Pangaasim tadi mo iraman iti aramid mo yun. Day talaan ti kiddaw ka. Tano ultimo ni Monica kat iraman mo. Amang ano siya kun amis mo ti mangibisto ka. Dagi kabusor, kakadwa. Saan tayo idaasar tingan? Fire! Napintas tinagpisto ang dagiti ng salab kadakani. Ngam ikagumaan mi tilumaban. Agdaman na puntaan ka dagiti kakadwa. Among kadinoan niya tinangag ko adamag itay laang Monica. Anya, yaya ising. Adamanan na pasamak na inkwentraw. Kat sumagmamano a pulis tinapapatay. Anya? Kasta tinangag ko iti radyo. Sabali manen anak kaalalin kat apag tinapasang. Napintas lang dama kayat kumangag, Maximo. Talaga napintas at damag dito, boss. Napatay min tinakam magdahepe Salvador. Kat sumagmamanupay ka dagiti pulis tinairaman. Nasiglat namin tayo a Salvador kan. Jack na chimpuan. Ngunay kanak la kumayta iti gundaway. May sa kumamat tayo a pulis ka dagiti tinira. Sarabale, Maximo. Ato pa sa pala kuntawa ay pala kini Hepe Salvador. Importante, awanan Chinese na kamagda. Awanan, boss. Tanangag ko pa yan ang mismo iti damag ti pan nakapapatay na. Beli ko, Maximo. Kasta kayat ko kan ka. Mapangnam naman ka talaga. Pakailanudan ka amin ang panag. Kayaw awag magkanyak ti staff ko, Monica. Mama. Inam amin abiyang tinapukaw. Ti inchik anatiliw da hepe. Kan 5 kadagiti pulis natin na isang wak. Oo na yan. Kaasim at tinapanawan dagiti na isang maka pulis. Mamati akadakkel ti epekto day dyan na pasamak ka ni Hepe Salvador. Mama. Iso naskan ang makasaritak ni Hepe. Naskan ang maamwa noan niya at talaga tinapasamak. Iti kasjay ang napasamak, Simon.
Ibagang man kanyak. Rumbang lakadi at tagisayang at tibiyag dagiti managdakdakas ang mapatpatay ko. Ding, Mawatan nakmat siguro itan. No apay anadagsang tindarak kadagiti managdakdakas. mawatan ka. Ngam awan lata ti karbangam ako mustel itibiyag. Kat dagiti managdakdakas. At takati karbangantan. Awan. Ngam saan aday tati pagbalinang arason. Tapno petang tilintag. Saan ko apet-pet-petan tilinteg? No di kat ipatpatungpal ko. Tila ang Diyos tiatan karbangan amang subot itim pabulod na abiyag. Tandaan hamday ta, Narding. Simon. No ibagam dayta kadagiti na ulila dagiti kakadwakan ang papatay iti enkwentro. Anya nga tati isbatakan ka. Nalakati aksao. Ta saan asikati adda iti sitwasyon. Bigbigak ti panagbalin mo nga adi. Diyos. Ngam kaya't ko nga ipalagipkan ka. Adipan ka lang. Saan asika? Amo, awan man ti impormasyon na naala dagiti tao tayo. Masigurado kada Mr. Wong ti ute, tinapasama. Kastamot lang ti masigurado Bogi. Kabisado ko ni Mr. Wong. Tuso tayo chay. Kat mamati ak nga isumot lang tinang ipatulod kag niya kitilantawa na kadwana ni Monica. Amo, nyamkas itinako ng Bogi. Jak pailuyo si tararamidan ni Mr. Wong. Aguli magakalain. Jak makibiyang itiganwata ita. Bye-bye akita. Kasayatan ti kasta, amo. Mayan tayo idangagin ni boss. Importante. Papiksahin tayo ti puwersa ti grupo tayo. Day tati kayat ko nga ramidem Bogi. Bili naman na imbag na kiti tao tayo. Asaan da pakibyangan ti mapaspasawa. Itinagbagitan da kiti pulis. Kan ti grupo ni Mr. Wong. Amok na niya ti marikrik na ang hepe. Amok ang nariribok pa lang ti panunod mo. Ngamkas inatiili. Karbangak amamuan ti amin. Rumrumwari ti investigasyon. Ati Chinese nga i-turn over mi kumay provincial jail. Ti talaga aranta dagiti ng tambang kada kami, Mayora. Hepe, Kapilitan lang nga da nairaman kadagiti kakadwak. Gapo tayong kagumaan mi ida alinapdan. nakasaritam ka din ti pamilya dagiti kakadwang, ana isagma. Saan pa'y, Mayora? Mabay na kagpakita kadakwada. Saan arumbang ti kasta ka panunutan, Hepe? Laglagi pa ba si Kati leader da? Si Kati Hepe? Saan mo abasol tinapasama kadakwada? Rumbang la makasaritam dagiti na ulila da. Tapno maipaimat kadakwada ti tulong nga agtaod iti lokal a gobyerno. Labingit ito. Sana kaya i-post si Maximo. Ibagampay kan kuha na asak ti dinta. Sakbay nga ibagam kanyak adi na kayap ti pasinga. imbilin na kanya ka di na kaya ti pasinga. Iso nga amok na... Doon. Pinaturungan na mata ni ti paltok. Kaputa mabastusan ako ni Tararamid Maximo. Makandawan na ka lang ni Mr. Wong. Idinto ta siya. Kasosyo na kiti negosyo na. No te amom kat di ka kabaila na patayem kaputa si kati makandawan na. Nagbindot ka. Ita. Agtungpal ka kadi itimbagak nga ipakaamom itipos mo nga da. Doon yan. Ibaga ka ni boss, di ka tayo. Saan ko makustuhan inalamid mo tao, Don Leon?
Mr. Wong, adda kayo dito'y San Bartolome. Panagkura, rumbang laeng, araiman nyo no asino ti Diyos dito. Don Leon. Naibagam ka niya kiti na minsan na nasaya at kagayam. Nyam delikado ka mat akapusor. Pues, ibagak matkan ka. Siyak laeng ti rumbang asantuan ti amin niya gindag dito'y San Bartolome. Apakairamanan dagiti gangganat. Aniya. Iti kaano man, saan to mabalin a pagserbiyan ti duwa nga amo. Tadumteng latati gundaway nga idayaw na ti maysa ket guraen na ti sapalit. No nasaya kagayam, ngam delikado ka kapuso. Siyak mati Diyos dito'y San Bartolome arumbang a pagtamdam. Boss, naimbag tanalaptak kita iti bagek. Tanusan? Talaga ko maatinotupa ko ni Don Leon. Saan tayo mabalin basta likidalan dayjay, Don Leon? Ngan boss, itulog tayo kanilatan, tigas dyan nga nagamit na. Hodno tsak makustuhan kasjay ni nalamit na. Ngam kasapulan tayo impluensya, Don Leon, dito San Bartolome. Boss, Nagsasalono palikot na pasamak. No tsak malilo, ata mo dayjay, Don Leon, na pasamak. Ngam nadalos trabaho da. Iso saan lumbang kontlaan dayjay, Don Leon. Ngam amok, nuanya pagkapsutan na. Ketay ta si kaswan. 5 nagtignaya. Tapno mapalas ko dayjay, Don Leon. Ising. Ha, Ma'am Chona, si kamat kaya. Asino ayat isisi imam? Tay-tay pa... Ne. Imot mo ni katikit kitaan. Uwan, ma'am. At damat kasarsarita na iti cellphone. Ma'am Chona. Asino ti kasarsarita na iti cellphone, ising? Jak amo, ma'am. Isungarod apalpaliiwe. No anya ti reaksyon na makisarsarita. Tabarang no mapugtuak. No asino ti imawag kenkwana. Pasensyakan ka dagiti nasaw kiti na minsan, Simon. Narding, Kang itingitan ti pungtot kan panagladingit ko iti daydakan ito. Iso ajak nalapdan ti bibig ko anang isawang itinoan niya laditan. mawatan ka Narding. Ket sapay lang ko ma. Tamawatan nakmat kadagiti nakunakkan ka iti daydakan ito. Simon, Nabagas dagiti sinaon. Ket lading itak nga ibaga. Kasapulan akanayon apalagipan ka. May papan iti panangipatungpal mo iti pagrebengan. Ket sapay lang ko matamawatan dayta. Takas iti nakunamon. Adipen nak ti Diyos. Ket rumbag lang agtungpalak met iti pagrebengan. Sa dino ngamin ti papanam, iha. Antalanas ka nagatangak, mama. Di kagdanag, taapagbiitak laang. Sana kagbayag. Tadyak kaya't ngagdandanak kayo. Ni papam ti pampanunutan, iha. Nangrunak at di pa'y lasimbang pet. Amumot nga da na pananda ka ni Bugi. Mama, ti pang malubos mo ti kasapula. Kastamat tan ti panagtalat mo kanya. Iha, Agan nadak, mama. Katagsubli ang kadagos. maikarim ka di ang makasubli ka sakbay asumangpet ni papam. Ikagumaak, mama. Ala, mapan ka nga rodan. Ngampang nga asim, tapagbiit ka laang, iha. Tapno saan ta nga agpadpada ang mauntan kan ni papam. Tsak pa'y lamawatan, boss. Apaya kaya't mo asaragan ti anak ni Don Leon. simple lang, Maximo. Napatag kini Don Leon, Monica. Kakaiso na anak na, Monica. No atatakas mapasamak, Monica. Sigurado masaktan husto dayjay Don Leon. Boss, Babaan dayjay, Monica. Sigurado nakalkalon tupay makasingat ko, Don Leon.
Planom ti talaga apakatikawag, boss. Saan ko maawatan no anya talaga ti kayat mo pagparangan? Amang ano may sagmak kay ti kastangar aramida, boss. Saan, Maximo? Amom to soak? Sana kumanukot mamay sana. Palapsa kami ninalamit kanyak dahil jay Don Leon. Ngam pagikalwag Monica. Tapno masakitan husto dahil jay Don Leon. Boss, Nakalo pa nagipatek dahil jay Don Leon anak na. Sikolado saan maklon dahil jay. Nuada mapasamak takas Monica. ha? Boss, kunak man no kung sunatan tayo dyan, babay. Podlo, isunaskan makasiningad ko dahil jay Monica. Mapagusto ako lignak. Mabalas ko pa Don Leon. Boss, kasi dagtan iti pang sarakam ka ni Monica. Nasayaan no kasta. Tsakaya tagulay Monica. Amagano makadlaw podno lantakan kwara. Kata-katapton kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Siyak ti madandanagan iti panang palubos mo kini Monica, Ma'am Jonah. Ising, Amangan no kala at asumangput ni Sir. Sigurado ang makaungot dayjay no di na masangputan ni Monica. sagsaga na akmat ket din dayta. Ma'am, Namamuklat tan no anya ti mapasamak. Sigurado nga agsubang kami manan kanilyon. No iso ti umuna sumangpat dito'y balay. dayta ti saan ang mapanunot ni Monica, Ma'am Jonah. Sana bale, Ising. Mamati ang kasaan mo't la mataginayon ti kastapagtan. Amok, dumtang tumot la ang tigundaway, ang maurnos ti amin. Anya makuna na ibakak, Monica. Mayatak, Mr. Wong. Dakal atulong dayta para kadagiti agkasapulan diti San Bartolome. Kot. Hanggang mamangan no adalom sa palikot. Kas kumaitian niya? Hamangan di mo masango. Matlaw ko ngamin, manmanukan lumwal palayo. Sana parikot dayta, Mr. Wong. Kabaulak nga'y pamuspusan. Sige, planuan ta na impag lompang mahalamid. Tapno malogyanan panagtulong ko maliklikat, agintag San Bartolome. Umbing pa'y gayam tinauli natin may sa akadwayo na isagnak, Narding. Pudno dayta, Simon. Banag apaglading itaklaunay. Narding. Isu dayta ti magagapo. No apay ajak kumakayat nga agpakita dito'y lamay. Nga musto ka. Kasapulan dakdag iti naulila na. Nasken apatib karag ti pakinakamda. Tapno mabalan da dayto'y apanubok kadakwadan. Gusto dayta, Narding. Agyaman na kiti panangkuyog mo kanyak, Simon. Awalan niya man na Narding. Siyak ti pa di amang salwat iti pamati dagiti agintag dito'y. Pagrebangak matapapigsan ti pakinakam dagiti biktima. Simon. Iso amanamnamam ti kadak iti sibay mo. Kabayatan ti pan nakalamay dagiti kakadwam anapasan. Naimbagdadakan, iha. Talaga ang nagdandanaga. Mama, Kung aklano maunaan na kapay asumangpot ni Papam. Sigurado nga agsubang kami manan no mapasamak ti kasta. nagkariakan ka, Mama. Rumbang laa sa limot mataktiin ka rin. Tapno awan ti rumswa aparikot. Iha, Mama, iti mabi. Mangtadak manan iti tulong kadagiti marikrikat. ha, Barang iti kasta nga ramidak. Mapunas ti gura ti asino man amang ipangpangta iti pamilya tayo. iha. Panagkunakat ni Papam ti rumbang apang ipakadaam iti dayta. Di kay danag, Mama. Talaga akasaritak matlaang ni Papa. Napasyata amin yung dagiti nakamasaya kakakadwam, Narding. Simon.
Dakalaban at tinaaramidan. Tipan nakisaritam kadagiti na ulilada. Masigurado pa nakaitid da iti kiran ti pakinakanda. Sapay la kumatapudnuan nakatulong nga kadakwada. Di ka kadi mamati itin baga. Mamati at. Iso na lang kapatsak nga dalat tamot dagiti mga sidsidir kanya. Saan dala siguro ang may diretsya dayta? Rumbang la maawatam, madaman kastanar din. Simon. Kasi ti kanayon may bagakad ka. Rumbang lang agbalin ka man nakaway. Kasano nga roden? Idagas ka din iji simbaan. O sige. Ang mga nuwadakit di mat mangsapsapol kanya rin. Anya jay ko nami. Ituloy ko man yung timang tulong kadagiti kasapulan nga agindag diti San Bartolome, Papa. Anya? Monica, saan tayo pa lang ang makasigurado? Napagad pa lang taglaw-law. Ang mumit no anya tinapasama kiti kalabas, saan aya? Amok, Papa. Nga mamati ak nga awan timang pasakit kanyak. Tapara kadagiti agindag nga kasapulan ti aramidak. Iya. Palubusan na kuma, Papa. Awan ti dakas nga aramidak. Sige. Umanugot ha. Agpaiso, Papa? Wen, ngam iti may sa kondisyon. Iti kanito nga da mapasama kariribok iti sa di naman na lugar na papanam. Isardeng mon, amamin pinsan ti tumulong kadag iti agkasapulan. Tuha-tuha, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo? Patse ka sana palubusan ni Don Leon ti anak na. Ingkali mo ni kay pamuspusan na amin. Mamati kalamidan na kasta. Boss? Patsak tong palan mo ni kakalina. Napatag ngamin kan kuala maligliga tagintag San Bartolome. Sa bagay, boss. Iso di kagtanag, Maximo. Siyak makaamo mga lukoy mo ni ka. Tapno ka na yun, sokilan na amana. Mabahan kasta lamida. Ininot mahalak panagtalek mo ni ka. Kaya tininot mo't mapalas ko dahil chay Don Leon. Nagsarita kayon nga agama. Sapay la kuma, ta saan to asyak ti masidir, no adda ti saan mo kaya ta mapasamak. Jonah. Iso nga ibaga kiti anak ta, asika ti rumbang nga pagpakadaan na. Tapno saan ket di asyak ti sidiran. Amok met kat, asikamot laeng timang mangtad iti tulong na kadagitag kasapulan. Ha? Ne, saan na nagkidaw kanyang ititulong ni Monica? No kasta. Asino timang pundo ti dadya proyekto na? Jack mo, Leon. Nakaskas tao da ito ya. Asino timang tulong kini Monica ti kastangaramidan na? Kumusta ti pagnayon, Mendez? Ada sa magmamanong nga impormasyon ang nakalap mi, Chief. Iso na lang. Patsik asaan nga umdas dayjay. Tapno maamuan tayo no asino at talaga ti kabosor. Wah. Ang mga no dapay sa bali a pamuspusan ang napanunot nyo, Chief. Pinagtignay ko matkit din amin nga informer ko. Namnamak nga damat makalap na nga impormasyon. Chief. Ngamsaan kayo nga agsardeng, P1 Mendez. Idawluam lat dagiti kakadwam. Matongpal, Chief. Talaga akas ta aramidan ni. At ang posibilidad din na panunot yun. Awadan ti sa bali pa amang tulong kini Monica. No saan aday jay ang Mr. Wong. Amo. Ngam kasi tinakunamon iti kalabas. Sana rombang agdarasoto sa. Narikatan. Ang mga no nakarkaron ton ti pariko. Anyang ano ti plano yun ita? Ipakpakat ni Mr. Wong ti kinatuso na ita. Pues, aramatek mat ti kinatuso. Iparupag kenkwana anatus-tuso ak ngem isot. Kasi tinakunakon, Bogi. Diyak umanugot niya agpakalaingkit din ni Mr. Wong dito'y mismo at teritoryo.
Iso nga adalag ka na yung pagtirombeng nga aramitan. Asino ti kunam akadwam amang tulong kadagiti agkasapulan. Ni Mr. Wong, yaya? Anya, ay sus kamat Monica. Kasanon numaamuan ni papamday ta. Anya kumangay ti dakas na. Agsosyo da papa kan Mr. Wong iti dakkel a restaurant. Nga adda iti sentro, saan ka di? Wan, Na nagsosyo da, kaawatan anasingad da. Anya kumaga po akagura ni papa ni Mr. Wong. No para mat iti pagsayaatan ti kaaduan ti aramidan na. ay, Di kay agda nagyaya. Siyak ti makam mo. Siguraduak asaan nga agungat ni papa. Nakapasyal ka mat, Don Leon. Naimpag, di mo man ang pinatulungan paltok tao. Di nagpinakitaan iti saan ko ang magustuhan ti tao. Anya kumaga po nga garami dagiti kontragan ko na. Don Leon. Adalain kaya't ko alawagin ken ka, Mr. Wong. Anya day ta. Aklo ni Manuel no saan. Ammo kasi ka timang tultulong kin ni Monica tapno mawarasan na ititulong dagiti agindag dito San Bartolome. Saan mat si Kolo dakes? Saan ka te? Pudno nga wandakas na. Ngam kasi tinakon-akon itikan ka. Diyak kaya't nga iraman mo ti anak ko itan nyaman na plano. Don Leon, saan ko plano bang te tolong? Plano day chay Monica. Imasidaglaan kanya kita o kanayunan tulong. Anyo. Tetag paiso. Amo ma ginelosak tao. Eso sana kad-kad. Kita Monica. Ay. Madlaw na laos pogto tay chay Don Leon. Saan siya klok-lokwan na itatao? Nuhada limad kanwat na. Hatamat bukod ko plano. Kung akno dalabiit papanam. Putno ba tayo na, Jota? Apay nga rod adi ka matlaangan agsubli dito'y balay. Di ka danag. Madamdamalay, agawin akon. At dapat kami noskan nga si Kaswar. Sikat ti makaam mo. Ngamne, aganad ka kuma, Leon. Katuwag ni Buki. Iso nga wan ti taga sa mapasama kanya. Ala, bye! Bye. Oh, makumikom manan ni Leon. Anya man nga tan ti plan-planuan na. Ay, Diyos ko. Sapay la kuma. Tamawak ni tanan ti panunot ni Leon katagbaliwan. Sapay la kuma tamapasamak day ta iti kabiitan a panawan. Bayat nga awan pa iti dakas a napasamak iti pamilya. Nakasarong ka kami, Don Leon. Adda ka di may paay ko? Hepe. Kaya't kulay nga ibinglay ken kati ka panunutak may papanit na pasamag dito San Bartolome. Anya ti kayat mo asawen, Don Leon? Chinese dagiti naudi ang nakalaban nyo saan ka di. Chinese matlaeng dyan nakamagyo. Ngam napapatay iti iyakaryo kuman iti provincial jail. When, Don Leon? Ag dinamag nga agdadata nga adda ti madi nga aramid dagiti dagduma at Chinese. Nga adda diti pagilyan tayo. Masansa na may padamag nga isuda pa iti pagtaudan dagiti droga. Don Leon, anya ka di ti kayat yo asawen? Mabaling ka di adiretsahan dakon? Napatig kanyak da ito'y nga ili, Hepe Salvador. Diyak kaya ta nakarkaro pa'y nga agladingit kan marigatan dagiti agintag nito'y. Napaliw ko, anang rugi dagiti nakamamas sa pasamag nito'y. Manipod dimtang ni Mr. Wong. Anya ti kayat yo asawen iti dayta na ibagayo, Don Leon? Simple laeng, Hepe. Amangan, no addamet ammo ni Mr. Wong. Anya?
Pudno ang nakisosyo ak iti restaurant na negosyo ni Mr. Wang. Ngam na madugtalan niya at da illegal nga aramid na saan ko ang mapalin na palabsan dita. Don Leon, apay apagduaduan nyo ti kasosyo yo. Nalawag matimbag. Napatag kanyak ti ili ti San Bartolome. Nang runa dagiti umili. No sumaya ti panagbiag ko, ngam mayroruman met ti kaadwan, saan ko ang mapalin na palubusan latam ti kasta ang mapasaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Atapon ni Papam, nga adda pa ka inaiga ni Mr. Wong, iti panang ituloy mo amang tulong kadagiti agkasapulan dito San Bartolome. Jak aglibakan ka, mama. Aklonag nga ada tulong nga ipaay ni Mr. Wong. Diyos ko, iha. Among ka dinoan niya ti ar-aramida? Nagsarita kamin kan ni Papa. Iha. Kasi tinakunakon, awan ti dakas na, natumulong ni Mr. Wong. Para kadagiti agindag iti San Bartolome ti ar-aramidag. Iso apa nga asiyo ko ma, ta saan dak alapdan. Atapon ni Don Leon ti kasta. Wen, Simon. Naibagam kanya ka damit la panagduaduam ka ni Mr. Wang. Saan ka din? Pudno dayta. Iso nga ro dasan ko akinid daw titulong na. Idi nakakamag kami itipada na a Chinese. Narding. Narigatan. Jak kayat tagtalaklatan. Taamangan no anyakit di ti mapasamak. Ket, anya ti makunam iti naibagakan ka ni Don Leon. Tingitinga ka na imbag ti amin. Jak ngamin kayat tagbidot. Ket jak kayat nga addakit di agsakit tinakam na kanya. Idi pa'y matlaang tultulunganan ni Mr. Wong ni Monica, Ma'am Chuna. Kasta ka di. Jakla nagsasao, taos tumot ngamin ni Monica. Para kadagiti umili ti ar-aramiden na. Ket sayang mat dagiti tulong nga agtaod iti dayjay nga inchi. Oh. Apay nga main, ma'am. Adda ka di parikaw? Saan nyo kadi akayat at tumulong ni Mr. Wong kadagiti umili ti San Bartolome? Saan nga iti kasta ising? Isu na laan, taadadagiti banag, Nga anya, ma'am. Narigat nga ilawlawag ising. Ma'am. Isu adi ka nagdamag pa eh. Ngampang nga asim, ta ikagumaamlat ta apalawagan ni Monica anapaggad itan dito'y San Bartolome. Makalwal ka kadi palayo, Monica. Juan, Mr. Wong. Apit ka di? Nawidlo kon kwalta maalama tulong. Kasta ka di? Itulod ko kumamansyon yo. Nga ma'am ka kamangan sa bali pagkawatan, Don Leon. Kasayatan no saan yung nga iyag dito eh, Mr. Wong? Agsarak ka lang nga nitisikon. Okay, matungpal, Monica. Rumara kon, apaman ang makapagsarita pa iti cellphone. Okay. Mapanak matan pagsalakan ta lokal. Madlaw nga da pa ka kumikuman nyo Chief. Adda ngamin dagiti pampanunutag. May papan ka dagiti mapaspasama kita. Nang runa ti pan nakapapatay dayjay nga inchik. Chief? Adda dagiti nakasaritak apat check. Nga adda kinapudno ti imbagada. Iso na lang tadya kaya tagbidot. Wala, Chief. Narigatan. Ang mga nuda kayong tukit diti maisagma. Day tangarod ket, atong. Iso arumbang la atanangag amin atignay ko. Tay tibasit labidot ko. Sigurado asak met ti madaksan. Rimuar ni Monica. Napanala. Diyak kaya taglibakan ka. Panagkunak kat sarakan na ni Mr. Wong. Tada pagsaritaan da maipapan, iti panang tulong na kadagiti umili. Anya? Yun, pangaasim. Saan ko mamanan asyak ti kaguram? Diyak kaya ti agulbudkan ka, tapno awan ti riri. Naimbag matamom na ita. Di kagdanag, siyak ti makam mo. Anya ti aramidam? Siya kung ti makam mo kunakmat. Saan inanas kanya bagagpaykan ka, no anya taramiday?
200,000 pesos dayta, Monica. Mr. Wong, Sikan makamo, ha? Italay ko kan kaamin. saan kayo asumorot? Iti papanan ni ano ka? Sanan, sikan makamo. Sikag plan alalamid at tulong. Mr. Wong, Nuag kulang dayta kwalta. Hawagan aklaheng, ha? Ngayon akdakos. kinapudno na aglaplapusanan dayto yan. Saan la amay may sa a foundation, ti pakaipaayam day ti agatan. God, nasayat kasta mapasamak. At ado matulungan tayo. Pwede na dayta, Mr. Wong, kat agyaman ak unay. Saan tayo sa pulo ni Monica, amo? Bye-bye am laing, Pogi. Kaya't kung ay kanitikong taway na. Amo, saan kayo sa amaawatan? Diyak kaya tapakibiyangan ita, ter aramitan na. Tano bilang tagbit to. Di tanto nga iparupak ken kuha na talaga akam mali, di pa nang suksukir na kanya. Anya? Kasta ti planok, Pogi. Ala, dumgag ka. At dapay sa bali a planok akayat ko apagsaritaan ta. Napintas ti kasta nga ramidan niyo. Kinapudno na, padre. Siyak lang ti agparang karagiti umili at umulong. Ngam ti tulong, agtaod ka ni Mr. Wong. Oh, apay ang nagsinaay kayo itinaunan, Padre Simon? Adala nga mintisim ka ni ti panunot ko. Nga anya? Di mong damagan, Monica. Awan anyaman na dayjay. Lipatan mo tinaibaga. Ma'am Jonah, apay ising, si Mang Pulten ni Monica. Kasta ka di. Well, ma'am. Agyamanak. Bayam asya kun ti makisarita kan kuana. Sige, ma'am. Katno adda ka sa pulan niyo. Ayaban dakla. Takal sa una agatad tintagyo ka ni Monica, boss. Si Gamot Maximo. Basit lang katad pala kanyak ti 200,000 pesos. Boss, Amo manabak nangak. Balya lang kanya kasde katad. tilang pampanunod ka mo. Kaslain padawat yung latan tikas niya agatad. Para kadagiti marigrigat iti daytoy alugar. No problem. Awan na nyaman dayta. Kas nakon-akon. Basit lang dayta gatad. Ikong pala kinabaknap ko. Agdwa-dwa ak sa iti kasta mapaspasama, iha. Agasem ta intalak nalatan kan ka ti kasta kadakkel agatan. Mama? Atapang ka di, nga ang mga nukusitak daytoy akwarta? Ne, iha. Saan akasta ti kayat ko asawan? Sa pala kumata di mo ikan iti kay papanan ti na isawang ko. Mama, Jakla kayat ama isagmak kanto. kaano ka di ana isagmak ti agar aramid iti nasayaat, mama? Iso apa nga siyo ko, mama? Saan dak apagduaduan? Anya nga oras sa simbangpet ni Monica. Itay pay, sir. Kasta ka di? Wan, sir. Apag biit laeng mat arimwar. Nagsublimot la dagos. Ayan na ngay. Kasarsarita ni Ma'am Jonah, sir. Kasta ka di? Sige nga Rod. Ayapan na kanya bibliotika. Apa man na makapagsarita da. Takayat kumatakasarita ni Monica. Anya nga tati ibaga ni Don Leon kin ni Monica. Kasla na patagti kayat na pagsaritaan da. Ay, sapay la kuma. Tasaan nga agbanag manen adakes ti anyaman a pagsaritaan dagiti agma. At ka nagsardeng alukan iti batog ti mansyon. Asino nga tati dimtang? abda ka sang sangpat nga impormasyon, boss. Anya dayta impormasyon, Maximo. Sumangpat ti sa bali pa'y asupply ti epektos. Tabayagan ululayan tayo dayta. Apay talang sumangpat. Boss, marigatan ngamin dagiti tao tayo iti syudad amang ipuslit. Kasta ka di. Sabakay, naingat itan pa nakabakilinteg. Talaga kaya tapukawan gloga, dito'y pagilihan.
Anya nga tatigagara ni Hepe Salvador kanilyon, ising. Jak amo, Ma'am Tuna. Basta itay si mangput ni Hepe, nimot sir ti sinapol na. Kaya't paikit din ni sir akasarita ni Monica itay si mangput. Natagaptan laeng itay imbagak nga sarsarita kayaw. Anya man nga tanti ibagana. Madlaw amadanagan kayo, ma'am. Ay, talaga, ising. Jak amo no apay. Ngam nalaos ti panagtibayo. Anya? Day tatiag paiso. Nay, day jay ni Hepe, ma'am. Nalpas dan ang nagsarita kini Dulong. Papa, kaya't nakano ang kasarita. Uwan, Monica. Kat nasaya at matandi ka lumiklik kita. Apay kit din ang lumiklikak, Papa. Awan matirumbang aliklikak, saan ka di? Monica. Damagan niyo ka di no nagkapuak. No apay, arimwara. Sige. Ibagam no nagkapwam. Kano anyati naramid mo? Inalak tigatad nga intad ni Mr. Wong. Tapno maiwaras kadagiti agkasapulan, Papa. Talagaan na tured ka na sumong sumpat, Monica. Di ka man lagamak anang ibaga at kinasinarak mo ni Mr. Wong. Papa, awan ti dakas nga inaramid ko. Kaya't ko laang titumulong. Kat no tagidak sa inyo dayta nga aramidak. Makaamo kayo. Nga may salaang ti ipasiguradok. Nakasagana ak amang sugir kada kayo. Iti ka nito alapdandak. Anya? Ulitin man ti impagam, Monica. Kinunak, Papa? Sukiran kayo, iti ka... Papa. Karkaritan nagkaya mo. Pues, umay ka marod! Anay ko, Papa! Di na pulutan! Masaksakitan ako! Ipakita ka at di mapalin asukiran, Monica. Katingam! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti mapaspasamak ising. Kasla nang agkutitimak ni Monica. Ma'am Tuna, kinabil ni Sir Leon ni Monica. Namindo at tinumpa na. Anya? Naaramid ni Leon ti kasta. Un, ma'am, nakita, naimatangak. Diyos ko, apay ngamin. Anya ti napasamak. Jak nangag no anya ti saritaan da, ma'am. Ngam nakitak a kinabil ni Sir ni Monica. Nakasalitam ka din nagiti tao tayo, Maximo? Awan, boss. Ayusin. Napagsasalitan min tirumbang aramidan mi. Iti panang sabat mi kadagiti epektos. Tasaya to kasta. Sa kaya't mabulilyaso pa ng sabat yo ang sagpat epektos. Aglaki pam. Takkel tipukaw tayo. Kapo pa nakakumpis ka lagi ti igam bodega pantalan. Awan, boss. Siya kung di makama. Relax kayo lang. Urayan nyo lang ang tigod nyo. Papa! Parwaran nak ditoy! Papa! Papa! Pangasim! Parwaran nak ko ditoy! Anya itan ti aramidan. Sigurado asanda ka manggagitiruar. Tay tinay ti asilet tinang ipupukan kanyak ni Papa. Anya ti aramidan. Napintas ti kasta plano da Monica, Simon. Talaga, Narding. Ang ibagampay nga taan na pintas da dya plano. Lumaamuan at imang tultulong ka ni Monica ket ni Mr. Wong.
Anya? Dahil tati ang paisonar din. Ni Mr. Wong timangmangted iti tulong ka ni Monica kadag iti agkasapulan nga gindag dito San Bartolome. Oh. Ita. Anya matimakunan. Diyak mo, Simon. Diyak mo na anya tirumbang apanunutan. Apay nga pupok mo iti dadya silid ni Monica. Anya ka di man ang tisimbra kiti panunot mo, Leon. Kaya't kulaing nga ipakita kin ni Monica at dinak mabalin na sukiran. Kat oras ka, dinak mabalin atob nga rin tiyona. Tano aramidam deta, madaksan ka ba't? Anya? Siyak tirumbang nga masurot. Saan ka at sino man? Noan niya din baga, iso tirumbang atong palan nyo. Kat nusukiran ta, dosahan kayo. Pangaasim, Leon. Parwaram ni Monica itinayjay asilid. Saan? Agtalinaed ni Monica ijay, aging ka amaamiris na asaan gayam arumbang asukiran na. Tarasan niya, hamangan no kilapay nga ta sa magpatapolis. Ialis yun iti may salugan dagiti pektos. Agsipot lang. Narikatan. Hamangan kit di mat na. Ni boss na ito ya. Hello, boss! Kumusta, Maximo? Anya't mabaspasama ka? Ata kami pa lang dito, boss. Katingan niyo, Maximo. Alano niya mabasama. Wan, boss! Di kag tanang, tamapiitan ba ito eh. Matamdama lang kat nalpas kami ton. Madandanagan ang ising. Ang mga noan niya ti mapasamak ka ni Monica itinangipupukan kan kuana ni Leon. Ma'am Jonah, Apay ang napasamak ti kastoy. Anya aya ti saan ang nagustuhan ni Leon. Impagarob ko na mayatan ti saritaan da nga agama. naklaat akmat nga raw, ma'am. Basta kalaat latan nga inulod ni Sir Leon ni Monica. Talpasan na, indiritsunan ijay soundproof asilid dito'y mansyon. Diyak makaidnaga po iti da ito'y anapasamak. Iso nga ito madamdama, kasaritak man ni Leon. Baron no malawlawagan matlaang ti panunot na. Kat parwaran na matlaang iti dayjay asilid ni Monica. Sapay na kung tamadaming ko pa'y dagiti lalaki ang nayawag kanyak. Nuag pa'y so tinayawag kanyak iti lain. Sigurado nga dadakas nga aramidan dagi jay alalaki. Iparpartak ko pa'y dagmanin. Sapay lang kumata maabutak dagi jay alalaki. Kat maamuak no anya talaga ti aramidan da ijay. Abangan mo nakarkaron to nasukiran na kayo ni Monica. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakarkaron to na saan nagtungpal. Amangan no gurahin na kayo. Makaamonitan yaman niya ramitan na. Basta ti kayat ko ti bason. Saan amabalin asyakit din ti subor ti tanyaman akayat ni Monica? Nga mo, kasanon ni Mayora Chona. Nagsarita kami kini Chona. Imbaga kon kuanan no apay nga impupok ko ni Monica iti day Jasilet. Iso nga awanan ti parikot iti day ta. Sigurado ka, nakasulot ka na kayo na para niyo, Maximo? Awan, boss. Di ka ganan. Pelikod! Da kaya dadamanan mapasamak pakalokyan tayo. Habang ano jakon makapagtepel pa no mapasamak kasta. Mawatan kayo, boss. Kad, lagi tinang idilibel epektos? Nagsubli damit ladagos, boss. Sana mabalin nga agbayag na dito San Bartolome. Pelikod! Isungaytan na yakar min dagiti epektos. Nagbiyahe damit ladagos sa nagsubli ijay syudad. Ma'am Jonah, kasanungay nga ikanta iti kanan ni Monica. Ising, Maama akakmat ang mga ala iti tulbakin ni Sir.
Di kagdanag. Siya ti mangala iti tulbak kanilyon. Itid na nga ta, ma'am. Kinapod na. Jack amo. Iso na lang tanas ka napadasak. Saan namin ang mabalin ang nakapupuklatan ni Monica? Kat saanan amangan? Saan ko anaabutan na iti lalaki ang nayawag kanyag, Simon? Awanan na pulos ti tao iti lugar anapanak. Nagmaymaysa ka na pa ni Jay, Narding? Wen, ngamkas iti nakunakon. Awan ti naabutak. Apay di ka man lang nagayab iti kadwan. Simon, numaminsan, kirad ti pakinagam ti kasapulan. Ngamdak sanggasat, taawan apulosan ti naabutak. Talaga kasta, Narding. Saan nga amin na misyon? Ket agbaligi. Wen, arad. Kanti ka na yun ngay bagakan ka. Sapay la ko ma. Wen, Simon, amo kon na ita. Di kagdanag. Nasayata mo mo, Narding. Ngam kaya't kulat nga ipalagip kan ka. Tapno di mo malipatan. Kasanong agnakam janak mo, no kanunungan ba? Saan ko akan kanunungan? Mapan ko la ituludan iti kanan na. Ang mga numabisinan. Impupok mo ba't ngamin iti day asilid? Ang asim yun, kasyang kumamot ni Monica. Inakla pa kanan. At to'y titulbat. Agyamanak, Leon. Ingka parwarinan. Kat ibagamken kwa na. Ano maminsan? Saan lang akas jay ti masagrap na? Nasukiran nakmanan. Agyamanak, Leon. Karti nga kamapanlukatan ti sila ngayan ni Monica. Ang mga lumabisinan ti anak ko. Atoy, dakal kata, Maximo. Makamu kan mang bingay-bingay pala ka nagiti tao tayo. Matungpal, boss. Alan, tingnay kan. Kalpasan may bunong mo kwalta ka nagiti tao tayo. Nagsubli ka takos ditoy. Ada napatag pagsalitaan ta. Wen, boss. Maganat ka lang. Saan mo amo na niya posible mapasama kirulwal mo? Siya kung di makamu, boss. Sana bali tadda mo kadalan. Tapno sigurado nga awan ti sino man ang makasurot kanya. Anya tinapasama, iha. Anya tinaramid kan kati amam. Ma'am, ibagam kanyak. Apay nga impupok na ka iti dayjay asilid. Imbagakan ko na asukira no makita ka saan anasaya at ti Jarna. Anya? Dayjay ti makagapo. No apay akinabil na sanak impupok iti dayjay asilid. Apay ngamin nga imbagam ti kasjay kan kuana. Gapo taday ta talaga ti aramidak, mama. Anya? Katgapo iti naramid kanyak ni papa. Nakarkaron na sa anak ngagsardang. Gapo ta marikrik nak atalaga. Nga adda ti rumbang adok talag nga aramid na. Jak amuno anya ti aramidak ita isin. Ma'am Jonah. Iti kasjay ana ibaga kanyak ni Monica. Maama ka kun. Kabisadot ni Monica. Mamati ak apatuluyon na ti kasjay nga imbagana. Di nalakit ni sardengan ni Leon. Naturad at talaga ni Monica, ma'am. Tirigat na. Di na amo nga aramaten iti husto ti kinaturad na. Isu nga ita. Isudan nga agamati at dasusik na. Anya liakso dagiti tao tayo. Naragsak na, boss. Imbagak man ngamin kada kayo. Sigurado ang maragsakan dagi jay. Tamarik na dati pa nangisakit mo kadakwada. Kaya't ko ang talinag kinapuno dagiti tao kanyak, Maximo. Dahito iti tandaan niyo, boss. Uray niya ti mapaspasama. Nakasaganan dagi jay matay ken pumatay para kada kayo. Good. Nasaya to kasta. Makustuak na ita nangekukan ka, Maximo. Uray anya nga ibilin niyo kadakwada. Aramidan da, boss. Kasta ti kinapudno dang agsirbi kada kayo. Lumbag lang. Talagang aming kasta kaya't ko taok. Boss, ada nagsardeng alugan iti batong. Awan am na maag sa ngaili kita. Sino nga ta, Dimteng?
Mabit lang, boss, ah. Si Ripak di tatawa. Boss! Boss! Ni Hepe Salvador tidimtang. Ha? Ita mapay. Anya gagala da ita hepe. Diyak na mo, boss. Alah, sinyasam dagiti tao. Dinagtanag. Agtarang dalain. Sak makamo makisango hepe. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jak niramnama da ito'y panang salongkal mo kanyak, hepe. Pasensya kan, Mr. Wong. Ket sapay la ko man, ta sa anak-anak kasi nga. Saan, hepe? Apay ko makasingak ka? Awan mo tapate galalamitek. Adalang dito yagin inana. Amo mat siguro no apay. Kapo pa nakapaltog ko. Pasensya kan, Mr. Wong. Ngam may papan iti napasamak ken ka ti makagapo, no apay nga daan. Ha? Adala sumagmamano abanag asaludsuda ken ka. May papan iti pan nakapaltog mo. Napanagnakamad siguro itan. Noan niya ti kabailat nga ramidan, Monica. Papa, Jak kayat ti sukir kunakmanan. Kat no agtultuloy ti jak magustuhan niya aramidan. Lading itak, si kamat laeng ti marikatan. awan ti dakas nga araramidak, Papa. Katno dosaan na? Tapno maipanaknak mula ang asik katilintag iti day ti abalay. Awan, ti maaramida. Ano yan? Sadyak kaya ti agilba. Uno agpamarangkan ka, Papa. Anya ti kayat mo asapay? Nasakit tinakam ko. Iti inaramid mo. Nasakit tinakam ko. Pasensya. Ngam kayat ko ang maamuam na ita. Di kay kadi sumango kadakwata ng agsarsari ita, ma'am. Saan, isin? Ang mga numakasi nga akpay. Kasanoon no kabilin manen ni Sir ni Monica. Di ta na makibiyangak no bilang laang. Diyak kaya't ang mapasamak manan ti kasta. Taamkak nga ang mga no umadayo tirik na ni Monica kanilyon. Dahita nga rod tinarigat, ma'am. Isin, Ay, siyak ti madandanakan iti mapaspasamak, Ma'am Chona. Diyak pahit din makaid na. Gaputaam kag nga ang mga nuan niya ti mapasamak. Natlaw ko at apay sa bali kaya doktalan Hepe Salvador. Salang may papan pa nakapaltog ko kakala na. Boss, Kasta naliknak. Payat pa nagsalita may itay. Isungagan nat kayo. delikado nga ron, boss. Ang mga nonya kiti kayat na doktalan. Ang mga noa dapay kiti pa kainaigan na kiti Chinese ang nakainkwentro da. Ha? Posible day tasan ka di, boss. Wala Maximo. Ada puntom day tayong pakam. Nga malas day jay Hepe Salvador. Taulayan niya lalamidan na. Awan to pulos madoktalan na. Apay adi ka pala diniritsa. No kunamot lang agdwa-dwa ka kadagiti sungbat na. Jak mabalin nga ramidan ti kasta, Simon. Tapay kumasaan, Narding? Simon, may saak a pulis. Agim imbestigaran. No diritsag dagiti tawa pagat atapat. Panagkunam kadi, kat agbaligi ak iti panagimbestigar ko. Ha? Sigurado ang mapayak amang doktal iti kayat ko adoktalan, Simon. Isu anasken nga agan nadakmat. Nasken na napintas dagiti wagas nga iwayat ko. Tapno saan ang makadlaw ti asino man apagat atapak. Mawat ako, Narding. Imbagak matankan ka.
Saan asinsinan ti trabaho kas pulis? Narigat. Kasapulan tinananay a panaganad. Ken sirib. Tapno agbalinak anabaligi iti tunggal iwayat kong haddang. Mawatak day tanarding. Ket sapay la ko mga rod. Tagbaligi ka amang doktal iti kinapod na. Kumusta kan, iha? Mama, Kaguram ka di ti amam. nasakit tinakam ko iti inaramid na, Mama. Ngam saan ko ang kagura. Iha, Diyaka mo, ngam imbes ko mapilit ko tibagik amang ponas iti atap ko nga adda ti ilimlimod na. Saan? Gaputad addan at imibker ti atap ko kontra kan kwa na. anya? Lading itak nga ibaga. Ngam day tati agpaiso, Mama. Kat imbes nga agbutanggak, gapo iti pangtana kanyak, nga ipupok nakmanan iti dayji asilet. Saan? Takim marukit diti gagar ko amang doktal iti anyaman nga ilimlimad ni Papa. Amo, atong tinainom mo. Di nagpakadalagan, Pogi. Kaya't ko lang tag-relax. Nga mamo, sana ti panaginom ti pamuspusan, tapno makapag-relax ka. Amo mo tayo ta, saan ka di? Kaya't ko ti makalipat, Pogi. Amo, panag ko na. Sana rin bang agbartag kayo ta? Namin, saan tayo nga mo na niya dagiti mabali na mapasama? Ang mga nukalaat niya dati daka sa mapasamak itarabi eh. Lala, di ka tawag. Isang kong taginom. Iti kasta, sana ngagbali na patagsan no bilang at ngagpaiso di mapasama. Mr. Wong, nasapa kayo na kaumay? Wan, padle. Kalbasa na pasama kanyak. Ahiliw ko manan umay dito'y simpaan. Huwag nagpaiso, Mr. Wong. Kumusta kayo? Naimbag man ta sana nakaruti sugat yo? Wan ngalot, padle. Nagdanagakmat idinadamag ko ti maipapan iti pan nakapaltog yo. Kasta ka di, padle. Wan, Mr. Wong. Among padle. Napalag na ka kanapagkat dito'y San Bartolome. Ha? Iti kasta na pasama kanyak. Lumbang ko ma pumanawakon dito'y. Nasaysayat pa'y kumag subliak langan sutad. Kaya napanunot ko. Kasi umili dito'y kasapulan tulong. Mr. Wong. No agbalinak taklot. No pumanawak dito'y lokal gapo buteng. Anya sumalo na mapasamak. Kasla tinalikodak metan umili kasapulan tulong. Isuing kideng ko agbali na tulad, padle. Kaya isuing mayak dito'y simpaan. Tapno'y kalalag ko. Ama kamo kanyak, Diyos. Italag ko Diyos, amin. Ising, Sir, adda ka di pangibaunan nyo kanya. awan mo't kiti. Ayan ni Monica. Adda ijay silid na, sir. Ni Chona, rimor ka di. Itay pa'y magsinyaw. Saan ka di nagpakada-kada kayo? Ko. Ay, nagpakada mo't kiti. Diyak lang amin nasiputan no rimwar. Tadas asikaswa kita. Rimwaran, sir. Ado ka nung aming tinaskan nga asikaswan na iya munisipyo. Amuyo mo ti trabaho na kas mayor dito'y San Bartolome. Wen, mawatak ti pan nakakumikom ni Chona. Sir. Nadamag ko laeng takasitin ako nakon. Adda sa sikaswa kitay, kadyak na siputan na pigmanaw.
Maximo. Kapag isisam kag mamaniho, hanya mapaspasamak. Makaisamak lang gapo kadagiti bagayo iti padi, boss. Apa dagiti bakak padle. Kasla nakapapapati dagiti bagayo, boss. Palpaliiwag matilangan ni Padre Simon iti kasasarita yo. Talaga apin natin na dagiti insawang yo, boss. Malakalang alilawon nagitikas kini Padre Simon, Maximo. Kinapudno na. Pakitam lang Padre dakkel katad. Masikuladok. Siya kon santoy na. Kat lipatan ng Diyos pagsilsilbian na. Ang paiso dahil boss. Nang runa pa na ipakat mo kinalaing mo amang kumbinsir. Sigurado di na ka mapagkadkadan dahil diyay apadi. Yaya Ising, rimor ka din da papakan mang bogi? Uwan, Monica. Apay ka di. Ay, sos balasang ko. Di mo ko naan arumwar ka man. Ay, pang-aasim, tadi mo aramidin da ita. Yaya. Amangan no nakarkaron ton akaungat na ka ni papam. Amangan no nakarkaron ton ti aramidin na kang ka. Di kagdanag, Yaya. Saan na karumwar? Awan mo't tinapatag apapanak. Ay, agyaman akno kasta balasang ko. Ngam no madanon ti kaaldawan ti panangtad ko iti tulong. Ladingitat nga ibaga. Uray siguro sa dino ti pangipupukan kanyak ni Papa. Aglibasak. Iti kasta. Maipaay ko ti tulong kadagiti agkasapulan. At ang nagsalteng lukan batok. Asino man nga tanomay ditoy. Habang ano ni manan Hepe Salvatol. No iso man bilang. Ang dami Don Leon. Ano kasta? Iso dimtag? Wen, boss. Padanunem. Di mo pa kita nila makustuan. Tamang ano anya manan dalasudo salamidan na. Padanunem latan. Pasensya ka no nakasinga ak Mr. Wong. No. Saan ka nakasinga? Hawan mo tapatay galalamitek. Good. Nasayat niya rot no kasta. Nakababain nga min, no at dagayam di mo maituloy nga aramitem. Gapo iti kaltar. Kas nakunakon, awa na lalamitek. Nakaumay kamat. Ada ka di masapul mo? Ay, nadlaw mo mat siguro. Medyo nabayaga sana kaping masyar, Mr. Wong. Nadlaw ko na ita. Hindi na rin, Maika. Pinatulungan paltog, Maximo. Pasensya kang may papan iti day tabanag, Mr. Wong. Diyak ngamin magustuhan ti Jar na anang sabat kanya. Ipata mo dahi dyan na pasamak. Anya kakalam. Mr. Wong. Ay, ada ngamin ti pampanunot eh. Anya data. Ay. Come on, Don Leon. Iba come on. Sakayat palpalikaw kasal salita. Ne. Mr. Wong. Apay agas tatigan mo? Kas lagi din makapongpongtot ka. Sana kagpongpongtot. Kas nakunakon, sakayat palpalikaw kasal salita. Ngamin, sayang oras. Oh, come on, Mr. Wong. Di ka naglibag. Madlaw ang masurun kan kanyak. Saan ka di, ha? Aja ka di talaga kakalam. Apay, Maika? Yan ni Mr. Wong. Uray ka lang, lumabasit gapu iti kastadyan mo. Relax ka kumalaeng. Narigatin. Ang mga numaatake ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Makapaladingit ang maamuan, ngaging gaitaket, awan pa'y laang tinasulbaryo kadang itinapasamak dito'y San Bartolome, Epe Salvador. Mayora, Anya laangan ti kunaan dagiti tao. araramiden mi ti amin, Mayora. Saan kami ngagliwliway? Apay nga rod nga aging gaita, katawan pa'y ti uray maysa anasulbar. Organisado ti sindikato nga atapan mi nga agop-operate dito'y San Bartolome. Dahi tatirigat na, hepe. Agpatpatingga kayon samat laangan iti atap. Awan samat ti mapanpanat na kanyo. Mayora. Aksyon ti kasapulak, hepe. Sana pasig nga atap lang. Isa pang nga asim tagtignay kayo kumamat. Iti kasta, sana panunutan dagiti umili, nga awan gayam ti serbiyo. Nagturidan na dyan adon nyo ni tikas dyan nga inaramid na, boss. Haklunak, talaga na sulunak ken kuana. Nang lunak kas dyan lang nga na itay ng sordo kanya. Kaya't ko itayin tutupan. Ngam nakakasyak ng lapad bakit. Nung nakasangwak la kumaytay. Ha! Ang mga not niya tinaramid ko kun ha, boss. Maximo, saan lombang pagpanunutam takes, Don Leon? Apay kumasaan, boss? Ang dadata pa ng traidor ti aramidan nan. Tigayat ko sawan, saan lombang pakitam takes? Lombang lag baling ka na sayat kan pana. Saan ka mawatan, boss? Sika lang arudan ti agdadata bas-bastos ang dahil doon yan. Angam si kapay lang tagpaspasin siya. Dahil to'y tandaan na, Maximo. Pagtalinadam na singit ken ka dagiti kakayem mo. Ngam si kuladwam, naasasidag ken ka dagiti kabusol mo. Sigurado na palalo ti soron kanyak ni Mr. Wong. Apay ngamin amo. Anya tinaramid yo. Sinurdo ka sinurdo. Nakita kita'y anak kalablab pasiten. Gapoy tinagkaro asoron na kanyak. Amo. Ikarkaro kumapay ka. Ngam napanunod ko asaan arumbeng nga aglablabasa. Tama nga ano anya ti mapasama. Podno launay dayta amo. Narigaten. Amang kitinukalat nga dati dakas nga ramitan da. Pogi. Saan tayo amay baga? Noon niya itati plan-planuan da kontra kada tayo. Iso kasapulan tayo tinananay apanaganat. Gusto ka? Kat di tagtanag. Talaga akas tatarabinan. Sigurado ka saan na makaramit iti maikaniwas na kiti kapuso tayo. Kartingan nyo kakadwa. Move! Nas ka na maabutan tayo dagiti nayawag nga armado iji barangay Katanukan. Chief, delikado. Kauawag man ang ti Kapitan Ijay. Kumarkaro ka no ti sitwasyon. Anya? Intay nga roden kakadwa. Move! Nasken ang makagteng tayo adagos iti dayja a lugar. Talaga nga dadagiti pagteng asa na mapakpakadaan, Mayora. Saan tayo naman, kunak man lang, eh? Padre, Narigat nga ilawlabag no niya dagiti pagteng. Ngimrumbeng lang ang nakasagana tayo akanayon, Mayora. dagiti pulis. Anyaman nga tanti mapaspasamak. Ay, si Mayora. Addan sa manang operasyon dami. Padre, agpakada ako na. Baliwak tulaangan ti umay. Sige lang, Mayora. Ni Monica, Adda ijay silid na, sir. nasayata na sangputak diti mansyon. Kunaklakid din no Jack manin masangputan. Sir yun. Imawag ka din ni Chola. Saan pa'y mo't, sir? Manipod rin mo itay bika. Saan pa'y laang nga imawag? No bilang tumawag, pakamuan na kadagos, ha? Matumpal, sir. Sige,
panawan ka pa dito. At dalas kanya si Kaswan. Timulipatan, tibiling ko. Nakaparaw ka rin iti dayjay lokal iti binilin mo. Awan, boss. Hamang ano masangputan ni darag iti polis. Di kagdanag, boss. Sana masangputan dagiti pulis dagiti kakadwa tayo. Nabilin anaimbag dagiti tao tayo amang riribok iti dayjay a barangay. Dasayato kasta. Dakaya tada matiliw, ha? Dakaya tada lumswa palikot. Nalawag day tabak mo. Wan, boss. Pelikot. Kita man lang no anya lamidan Don Leon. No kalat may laman tinagan na kasjay na pasamak. Nukasta, saan arimuar ni Monica? Saan, ma'am? At dalaog ni Mansyo. Ay, agyaman ak nukasta. Apay nga main, ma'am. Kanapay amadandanagan kayaw. Padlaw imagyaw. Awan mo't kit di ising. Pasensya ka, nukalaat ngay mawagak. Awan anyaman na, ma'am. Karbangan nyo na ita. Sige, kastapay. Bye. Ay, agyaman ak. Uray kaskasano. Naksayan ti panagdanag ko. Tadalaga ayam ijay balay ni Monica. Awanin, Chief. Nakapanaw ka nun dagiti nang riribok dito eh. Day tangarot kat, Mindes. Ngamtisa na mapunas iti isip ko. Kat ti imbaga ti may saan nakasaritak itay nga adda ditoy. Chief. Kunana at tao kano ni Don Leon dagiti nang riribok ditoy. Anya? Kat day ta ti kayat ko akumpirmaan. Iso at sapsapulak day dyan nakasaritak itay. Ngamjak maten makita. Lalaki wenno babae, Chief? Babae. Nas ka na makasarita ka na yung bagday jay. Tapat check nga adda maited na nga impormasyon. Sapsapulan na ka ni Papang itay si Mangpag. Apay ka no, yaya? Diyak mo, balasang ko. Ngampanag ko na. Kaya't naasiguraduan asaan ka arimwar. Nalapos ni Sir no makaungot. Napanagnakamatan day ta. Saan ka day? Amom ka din no anya tinapanagnak itikas dyan nga inaramid ni Papa, yaya ising? Anya ngay, Monica. Napanagnakak. Apod no lakit di ti atap ko. Adda kas ti anyaman nga ilimlimod kanyak ni Papa. Himawag katin, tinangdanan tayo. Awan, boss. Het mamatiak ang maragsakan kayo. Ngamin, naramid na tibilin tayo. Makustuak na itatamag. Itag man lang no anya lamidan day jay Don Leon. Maklat-lakit di day jay. No maamuan na nga isugayam ti maatap itikas dyan na pasana. Kasta talaka lumbang. Amok sa anak lunan Don Leon ti podno. Ngampatsak. At tapakay na ika na nagsalono panakasabotahe tayo. Boss. Kat saan siyak tao kalapanan na. Ha! No anyaman plano na. Sikuladuak na bilbilag iwayat ko pang kontla alamidan na. Tao ni Don Leon. Kasta ti ko na dagiti nakasarita mi itinapanan mi alugar. Darding. Imposible nga gulbod dagiti nakasarita mi nga agindag iti day di alugar, Simon. Iso apang panunutek, no anya ti kasayatan nga aramidan mi. No adda ko matinaabutan nyo. Nalaklak ako mati amin. Kuma, Simon. Ngam ti rigat na. Awanan dagiti armado ang nai-report anang riribok ijay, idisimbangpet kami. Nakapanaw da ka nun, kung na dagiti agindag. Nakiruitan dagiti mapaspasamak dito'y San Bartolome, Narding. Agkakanatin dagiti pagtang amang mangted iti pakariribukan tayo. Gusto ka. Ngam saan kami ngagsabdeng. Nasken nga dati maaramidan mi. Jak kayat ngagbanag kami ang nakababain. Kadagiti agindag dito'y San Bartolome.
Apay tinaskan nga si kaswat dito yung munisipyo, Leon. Sa anak pa ya makaawid. Kasta ka di. Wen, apay ka di. Ada ka di parikot. Awan magkindi. Isa na laeng tanda ko mati pagsaritaan ta. May papanitian niya. Inton makasangpet kan tulayan kay. Tsak kaya ta pagsaritaan tayo di cellphone tayo di apanan. O sige. Apaman ang mairing Pasko dagiti as-asi kaswat dito yung munisipyo. Agawid ak adagusan di tabalay. Talaga asa na mapunas iti panunod ko ti amin. Piwan Mendez. Maawatan ka, Chief. Ngam anya nga ron ti maramid tayo ngay. Awan mo't ngamin tinadanon tayo iti dayjay a lugar. Dayta nga rod kat. Naladaw nga imawag iti tulong dagiti agindagijay. Nalabit ana unaan dati nagbutan, Chief. Sigurado akas dati napasamang. Ngam di kagdanag, Chief. Ituloy milat tati agkalap iti impormasyon. Rumbaglaan, Mendez. Saan tayo ngagsakdang? Tapno saan ako na endag iti umili nga awan ter aramidan tayo. Mabiitan ang mairing Pasko dagiti aperpermaak. Makaawid akton. Anya nga tadya ko na nilyon a pagsaritaan mi. Ang mga no napatagmat abanag ti kayat napagsaritaan mi. So naskan. May pagkawalas mo, Mayola Locante. Oh, Mr. Wong. Si Kamot Gayam. Dumanon ka. Thank you, Mayola. Agtugaw ka, Mr. Wong. Agyaman. Nakaumay ka mat. Anya ti may paikukan ka. Kapatag panag makagapo. No apay sinambot ko kadam dito yung munisipyo, Mayola. Ha? Apay ngamin, Mr. Wong. Adda ka di parikot. Panagkunak. Dakal palikot, Mayola Locante. Ha? Anya ti parikot adak da kabatam, Mr. Wong. May papanda ito partnership me Don Leon asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti day tanay bagam. Anya ti parikot, Mr. Wong. Balik na kamin. Kalkalapan anak, Don Leon. Pagkunaamat, Mr. Wong. May sak ni Kosyante. Katkas ni Kosyante. Ado taktika amok. Tapno masilok ko no anya lalamidan parak ni Kosyante. Katkas masilok ko. Kaya Don Leon sabotahi ni Kosyong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ka diya talaga ti ibagam kanya, Papa? Itay pa'y lang nga daki ti samin. Ngam di ka matagsam. Namnamay ka nagnakam kan. Gapo iti naramid ko man ka. Diyak kumakayat nga ramiden kan katikas jay. Ngam natangkan ti ulom anak ko. Diyak kayat ti makiargumento kanya ka, Papa. Raraaman ka, amom dayta. No talaga araraaman na. Apay nga rod, asukiran na. Aday ta ka manin, Papa. Mangrugi ka manin. Ibagbagak laing kan katagpaiso. Saan ka asuksukiran, Papa? Agdadata asikat imang ipapaidam iti wayawayak. Aniya? Pagnaman saan ka di? Gapo iti panangiparparit mo iti kayat kong aramidan. Panagrik na katawanin apulos iti wayawayak. Kaslamay sa akon apalo. Nakita lang nga, Chona. Naklat idi imbaga ken kuana da palikot partnership me ken Don Leon asawa na. Boss. Sigurado itano na dayjay Don Leon. Kat babaan kasta mapasamak. Sigurado mabuisi Don Leon. Kasano masigurado yun dayta, boss. Amamok ni Don Leon. Kasaluna no kasja may baga sa bali alamid na. Nang luna asawa na. Kat nakalkalo na gungat dayjay. No ibagak mo ni ka amin. Boss. Di kaya Don Leon.
Hagtali na di matang anak na isukat na dalos. Kaya nalintag tao. Mamati ang awan ng pulo sa mo, Monica. May papanpod no alamid ang mamana. Plano yung kadimit lang ay baga ka ni Monica ti amin, boss? Tumteng to dayta ka nito, Maximo. Sana kagapula mangibaga Monica iti dayta. Em sigurado, mamuan ang tumat lang amin. Imbagak tumet ngamin ken ka, Monica. Saan mo latakuman nga iparupakin ni Papam ti panagdua-duam? No addaman atap mo, para ken kalatakuman. Saan mo nga ibagaken kuana? Kasano ang mailintag na ti amin? No saan ko nga ibagakan ko na, yaya? Monica. Saan ang mailintag ti killo nga aramid? No awan ti mangilintag. Rumbang laadil lawak ti mading aramid ti asino man. Nang rona ni Papa, taiso ti amak. Ngamsi ka mat ti kaasi. Nakita mo ti naramid na ken ka idi na minsan. Nakasaganak iti anyaman akayat ng aramidan kanyak, yaya. Basta sa anak ngagsartan. Doktalak ti palimad ni Papa. Kat na mapanak nagkakadakas gayam ti aramid na. Ikagumaak nga ilintag. Nga oray pa'y no ilaksid na kun nga anak. Simon, panagkunak at matulungan na iti daytoy kayat ko anok talen. Anya day tanarding? Nasidag kan ka da Mr. Wong, kan Don Leon. Saan ka di? Mabaling ka di tulungan na. Ikagumaam ko mati agalay ti impormasyon kadakwada. Anya ka dinarding. Apay nga raman na kiti dayta. Amumat na niya ti kinatao. Saan ko ang mabaling nga aramidan ti kasta? Simon. Siyak mati madaksan o ramidat dayta. Iso pangasim ko nga. Di nakiraman iti anyaman na planon. Ulitan. Siyak ti madaksan no manugutak iti kayat mo ang mapasak. Nasaya tatakan, Jonah. Leon, apay akasta ti panangkit-kitam kanya. Adda ka di parikot. amom ka din o asino tinakisarita kanyak. Asino? Ni Mr. Wong. Anya? Dahil tati agpaiso. Napan iti munisipyo. Kinasaritan at may papan iti panagpartner yu iti negosyo. Yun, diyak kaya ti kastoy ang mapaspasamak. Sa bali ti agparparik na kanyak. Amkak nga, amang ano anya ti mapasamak. Ti ayaw. Sa bali ti agparparik na kanyak yun. Iso apang nga asim. No anya man ti susik yu ka ni Mr. Wong. Siguraduan kumaama urnos. Sakbay nga dadakas ang mapasama. Kumawawagan kanyak, Don Leon. Sigurado na saon kan kuara mayola logante may papan panakisalita kan kuara. Sigurado no sungparak na ito'y madlaw kong dagos pungtot na. Panag kay-kayat ko. Hello, Don Leon. Anya di kayat mo pagparangan, Mr. Wong? Apa yung kinasaritam ni Jonah, ha? Oh, Don Leon. Apay na laos pungtot mo. Kasla saan ka na iluam kasta. Mr. Wong? Timot dayta kayat mo. Iso alalamidam kanyak saan ka de? Anya ka din tisasawan. Anya nga aramidag kan kang ibagbagam. Hamam mo ka, Don Leon. Nasaya de pakpakitam. Kamadagayam na lima dahil alamidam. Makron bugi. Amo, Ayok day tayo ngayon si. nagturida na ng kalaban kan ka, amo. Saan na mabaling dito eh? Palagi lang, amo. Sana rumbeng agdarasudos tayo.
At nandito San Bartolome ti puwersa ni Mr. Wong. Saan dalaki ti apaati ulatan kada tayo? Jak itulok akas jelatan ti pagbaragan ti amin. Amam mo nagpogi. Saan ko agayat asyak ti maagrabiyato. Ammo Maximo. Kasla maparpar matakla nga Don Leon. Bayat parag salita mi cellphone. Boss. Nadlao nakalo pongtot na. Naliknak na laos kola na. Nagsangsango kami lang ata. Ang mga nohan niya ninalamit na kanya. Tiligat na ita, boss. Ang mga noon niya matiiwayat na apanang balas kan ka. Oh. Nakasagara ako, Maximo. Hamok talaga mangiwayat dahil jatang. Tapno mabalas na. Ngam nakasagara akon. Kati pasigurado kan kuala. Tidak basta mapadi silatan no kasta kayat na. Rimwar ni Papa, Mama. Adamanin na panandakan ni Mang Bogi. Iha. Iti kasta Jaryo. Nakadkadlaw nga dati saan anasayat anapasama. Ha? Katno dya kag bidot. Adalakit di pa kainaigan ni Papa. Gusto ka di, Mama? Iha. Awan ti kasta na pasamak. Awan ti parikot. Talaga nga ay ayatam ni Papa, Mama. Ngamin, kalkalubam ti ar-aramidan na. Ha? Ngam saan ka ang mababalaw? Mama, mabaling ka ti arumwarak? Ne, iha, sa dino ti papanang. Mabanag la sumarong ka rin simbaan? Di kay agdanag? Agad nadak, Mama. Amo Narding, madlaw ko lang tano aborido ka. Kasano amadlaw mo dayta, Simon? Itinapawat magtanakadak dito San Bartolome. Kabisado kan. No kanayon ka nga umay dito simbahan. Sigurado nga da pa kariribukan. No kanayon ka nga kararag. Sigurado nga da ikid-kid dawam iti pamakawan. Gusto Saan ka di, Narding? Wanan. Kabisado na kon, Simon. Awanan ti mailimot ko kan ka. Day tatidak kalabid dot, Narding. Anya ti kayat mo asawan? Adda na patagabanag nga ilimlimad mo kanyak. Anya? Kat mamati ang. Ngamon no anya ti kayat ko asawan. Apay a pinalubusam ni Monica, ma'am. Sigurado mat lang nga ipilit na ti kayat na, nga uray lapdak ising. Sana bale, taimpakada na mat nga ijay laang simbaan ti papanan na. Agsubli ka no matla adagos. Kinuyog ko la kuman no kastamot lagayam, ma'am. Baybay amon. Sigurado asaan mat lang nga umanugot a puyugem. Tadi na kaya ta mairaman ka iti pungtot ti amana. Ma'am. Iso abaybay amlatan. Ti importante, addan dito'y balay inton sumangpot ni Leon. Nasirip ken na annad at talaga dagiti kabuso mi. Araramidan min ti amin. Ngam awan latta ti maduktalan mi. Nakisang dagiti impormasyon na makalkalam mi. Ket di kang pulos makaalay ti konkreto nga ebidensya. May papan ka dagiti atapan mi akamang ti sindikato. Nga dito'y San Bartolome. Ngam saan kami ngagsardeng? Aramidan mi ti amin. Nagpartakan ti panagmaneho ti driver da dialogan. Uray la agikis-ikis. Kapo iti panagmaneho ti driver. Surutak da dialogan. Nasken amasitar ko. Gapo iti kasjay adjar ti panagmaneho na. Aging kayo mabalingon ka. Saan ko kaya tapakibiyangan ti parikot ti pamilyayo? Pamagbagalang ti maited ko kada kayo. Padre Simon. Kinapud mo na. Kanayon at iparikot ti pamilyayo ti yuman kanyak ni Mayor Arrogante. Tunggal umay ti simbahan.
Kasta ka di, Padre. Uwan, Monica. Kat may sa ti kanayon nga ibagak ka ni mamam. Kanayon nga ibalakad ko, asaan ko maamapukaw ti panagtalag na iti Diyos. Ti Diyos ti kang runa na makatulong kadagiti kas kada kayo. Nga dapagdaldalanan na, Monica. Isong ipang pangrunayo ko ma, akanayon tinamarswa. Laglagi pagkakanayon day ta, Padre. Kat day talaangan ti mangpatpatibkar kanyak. No kas di amapukpukaw tinamnamak, gapo iti mapaspasamak iti pamilyami. Kasayatan day ta, Monica. Iso na lang ta. Madala tagundaway akayat kung ti sumuko, Padre. Ah. Monica? Kas ko may ta. Talaga atyak amo na niya ti aramida. Monica. Anya ka din ti sasawam. Nariribok ti panunod ko ita. Katawan ti panggap kong agawit ita akan ito. Anya? Kinapudno na kayat konti sumina iti pagtangan. Monica, panunuto man na imbag no anya ti ibong ti kasta planom. Padre. Naustuan ka ni titawan. Ngimsaan ko nga isingasing agaramid kakit din iti pagramutan tinakarkaro aparikot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tayjayan ti kamkamatip ako, Che. Nakarkaro pa'y apinasiwat na tilugan na. Apaman anadlaw na kamkamatag. Nasken amasan may dayja alugan. Masigurado nga dalaki ti dakas aganwa tinagmaneho. Taapay anakarkaro akayat na ti aglibas. Apaman anadlaw na kamkamatag. Piradyok. Attention all units. Attention all units. Kamkamatag itatimay sa analabaga ako, Che. Nga dan plate number Kilo Echo Yankee 184. I repeat, Kilo Echo Yankee 184. Adda kami dito'y highway nga agturong iti kabangibang nga ili. Nasken ama sa nabyo tinasawa ko, Che. Over and out. Oh, sigurado nga ado ka dagiti kakadwak ti agresponde iti awag ko iti radyo. Kung nagtupay kat, addan dagiti kakadwak. Siguraduan mi asaan ang makalibas ti kamkamatan ni. Bogi, palag ko na. No patayik ni Mr. Wong iti mismo asangwanan dagiti tao na. Agbalinto nga taan na pudno kanyak dagiti puyot na. Amo, no siya klamay sa. Saan ka mangalay ti tao ni Mr. Wong agbalin na katuami? Apay, Bogi. Saan to lakit yan na saya ti mapasamak, amo? Kaya rigan nanto na nangala kayo iti bato. Ngayon pokpok yung matlang iti ulyo. Anya? Dahi tadagpay so, amo. Narigat tagtalag iti sigot akabuso. Tandaanan nyo kumaday ta. Oh, at daytan ti kamkamatag ako, Che. Overtake at kat ibalangan ko tilugan iti kalsada. Ibalangan ko tilugan. Oops. Nagsantingan. Tumsag ang natagos. Di ka tignay ti dakas. Tumsag ka itilugan mo. Anak ka nga to dagiti imam. Saan ka na makalisipay? Napalawlawan da kan. Iso asumuko kalangan. Kinuyog ko ni Monica ang agawid na yun. Kaya't po namin na masigurado at talaga nga agawid. Ha? Apay, Padre Simon? Nasauna ngamin kanyak at di na kumakayat ti agawid iti pagtaangan nyo. Anya? Ang kinasaritak, Mayora. Linawlawagak ti panunot na. Iso nga itay napaanugot kon. Kinuyog kon dito hitap no siguro. Dagas at amag na ito eh. Apay, Bogi. Natilayo di may sa kadagiti talkak. Apo siya tayo. Anya? Nasurog amay sa kilo at droga tinaalatakan ko, ana. Delikado da ito'y, Bogi. Sigurado nga ramidan dagiti pulis ti amin. Tapno mapagpudno da dayjay. Di kagdanag amo. Itamot lang. Awagak ti kontak tayo. Ipatrabaho ko.
Dayjay a tao. Sigurado abulido ita dayjay Don Leon Maximo. Sigurado na ita, boss. At danaala dagiti pulis at droga itinatiliw at tao da. Umayayon kanya kung taway. Iti kalabas, kakasi tayo kapo kadagiti napasamak. Kapo nagsasalono operasyon dagiti pulis. Kamita, ni Don Leon mat agpalikot. Budno na ita, boss. Kung tawayan mang balbalas, Don Leon, kapo inalalamid na kada tayo. Isuawan sa baling alamidan tayo ita. No di mga sikaso mat bukod tayo ni Kosyo. Nagtalagakan ka, iha. Ngamapay akas jay ti inaramid mo. Mama. Amom ka dino anya ti mapasamak. No bilang ta saan ka nagawid dito'y balay. Amok, mama. Sigurado nga agpungtot ni Papa. Kasi kalakit di ti kaungat na. Amom matlagayam. Ngamapay adi mo pinanunot na ita. Mama. No di nakapay inalukoy ni Padre Simon. Saan ka kumanagawid dito'y? Pasensya ka, mama. Talaga ngamin ang mariribukan ak no addaak dito'y balay. Anya? Iso apasensya kayo lakumat kanya. Saan ka makaidnal yon? Apay ka di? Awan, Joda. Saan ka makapaglibak? Amok nga adda ti mapaspasamak. Apay no ibagam kanyak. Barang adda may tulong ko. Di nagmatulungan iti daytoy apang panunutek, Joda. Ha? Iso apang asin. Baybay ang naklap taguman. Sana bale. Ta sigurado ama ornos metlaing tirimswa apariko. Anya madamagan, Maximo? Nakabalod ang tipong sira na kamagdagiti pulis, boss. Aburido lakid din, Don Leon. Patsya kag pampanunot aja pamuspusan. No kasano likidalenda na kamagtawon na. Sigurado da ita, boss. At nalabit ngayon ton mayakar iti provincial jail da jay. Isunto ti panang tira dakan ko na. Kasi nalamid mo parak Chinese? Well, boss. Kasta tinamnamat nga ramidan da Don Leon. Namnamaag ang makatulong kada kayo tinakamagyo, hepe. Kastamat lang ti pampanunutek, Mayora. Kaya't kumatan ang masulbar ti amin. Tapno sana mapukaw ti panagtalip dagiti umili kada kami, apan nakabagi ti linteg. Hepe. Iso nga ramidag ti amin. Tapno mapagpudno mi ti nakamagmi. No asino ti supplier na. Good. Magusto ak dayta. Mayora. Dayta lang ti may ko indagas nga imbagakin ka. Hepe. Agpakada kon. Permission to leave. Sige, hepe. Panagkunak kat amo kuno anya ti mang burburibor kanilyon. Isimpak dagiti papeles dito lamisaan ko. Agawid ak, tanasken ang makasaritak nilyo. Kasta mo ni ka. Naka-schedulean parang ted mo tulong? Juan, Mr. Wong. Namnamaag ang makasurot kayo. Tapno kadoang kayo amang kaditi tulong. Kitag pa no makasulutak mo ni ka. Amangan kami na damay lana papanak. Wano napatag alamidek. Mr. Wong? Kemsan bale. Tinapatag. Dagiti pa kay payan tulong. Sangkate? Tingati makaamo, Mr. Wong. Ngam kasayatan matlaan no katwada ka. San bale, Monica? Kontakin ka, apaman makumpilmal ko schedule ko. Jak pa'y may bagaita no makasulutan. At nakalap nga impormasyon. Nga ura da iji pagbaludan tinakamagda po sir. Kat tirahan latada Don Leon, boss. Anya?
Kasaro alamidan daray ta. Jak may mutla mo, boss. Nga mapagtalkan tinakay padamag kada kami. Talaga tuso dahi jay Don Leon. Kaya't nagsigurado. Anya ti kayat mong aramidan mi, boss. Di kaya giwayat ulayan niya. Baybayan nyo, Don Leon. Ngam ti kayat ko. Agpaliw kayo na impag. Matungpal, boss. Ikagumaan nyo amuan namin tignay, Don Leon. Husto akadi, Leon. Tinatiliw a pusher ti makagapuno apay a madanagan ka. Uray saan kang agsaw, amuklatan. Taom dayjay a pusher. Mabalin ka di, Jonah. Sardangan nak. Ang mga nonya pa'y timaaramit ko ka. Ha? Panawan na dito sinet. Kaya't ko, nagmaymaysa. Intun maminsan, Monica. Di mon aramiden tikas iti inaramid mo iti kalman, Yaya, ising. Kaasimot ni mamam, no isukit din ti pagipapasan ni papam iti pungtot na. Kaya't ko lang amin apariknaan ni Papa, Yaya. Ngam tirigat na balasang ko. Sigurado nga agbalatekin ni mamam ti amin apam mabasol. Yaya. Sapay la kumata dumngag ka kanya. Maasyan ka kumakin ni mamam. Napanunod ko talaga dayta, Yaya, ising. Isadya ko nagkadkad pa'y. Idi imbaga ni Padre Simon, ako yogan na kun nga agawin. Naimbaglaengan taadda ni Padre amang bagbagakan ka. Nasingpot talaga ni Padre Simon. Mapangnamnamaan. Nang runa iti kakasta abanag. Padno dayta, Yaya. Dakal tinaitulong na kanya. Isuan na kapag panunutak mutla idi kanya. Nakaalir to lang iti tao ni Don Leon. Mas kan nga ganadak. Narigatan. Ang mga nod na makasipot kanyak. Kat noon niya pa'y tiaramidan da. Iti ka nito makita dak. Kat mailasing dak. Sigurado ako maron ti panagatap ni Don Leon at talaga akal kalabanin ni boss ti negosyo na. Eman mo kasandak na basta makita latan. Siya ay mapanak iti dayjay abanda. Oy! Nakita na ko na. Haglibas ako na. Ano tao dyan? Paltungan nyo! Delikado! Palpaltungan ako! Mas ka na makatayo ak. Tapos sanda ka mailasin. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.